วันนุยกำตินาคุกิจาเตโฮโจซีนบอนชาววินจิงกับพาทลัมเซปเทมเบอร์นิซิมสอมเลโกฟรายเดย์นิโคอินจงจิงกัทุโซงไงกิดูฮิตีทุโซงไงตาวฮิตีมาขันกังลาตุงบีนากาฟารอมติอากิมินวอฮอเลตังคุลเวลเฟอร์แอสโซเชชันกังลาตุงบีติอากิมินวอฮอนจานฮิเซปเทมเบอร์นิซิมสอมเลเกตนิโคชันเพรสเตนเมนขัดนันโซดาวเวียนอัลโตไดรเวอร์ขัดคิงซอนกัสซุงกิตีซิงโซวิลเลสกัมจงดิสทริกคุมิขัดดูเลตัวกังละตรงบียปันสาขัดเจอเซปเทมเบอร์นิซิมสอมเลสกินิโคนิลาอลัมนิดันสกิเลมินิตสอมทุมเวลชันกูกีทิ้งนุยมีหอฮิดิงากินมอฮอนมอดบุง presidency college get my vela in an man vien thu do odong vien hichun auto driver pat cho avo vien khutuma su to agi to athu vien chuchi mi vo ho cho government of india to suspension of operation so agreement sign bol ho kne member ka hi vetin auto driver pa hinga amale man ki phongdo 18 chuchi achunga ki sei kiloi khomna te ni chun phongdo thanin a hi liang mei nu pi mini in modbung bazara kuna hanche lo hing me zu ding la dinga chuchi auto chu higher bol thon hidanin phongdo vin hi chuchi thil so chu makhan le kangla tung bi vel a na satain an ki thangen manpura cheng milong ho zo sien alung han pi le jing vien ki mo vel lo hilding hi tin achunga kiloi khom te ni chun phongdo thoni na hi chule chuchi kiloi khom hon ase be na wachun namzo se koi phung koi chang jing zong le bitke chom chi ni ding fa mo puna nei hon exon ala na ding vin zong an het so vien chutabunga an chatlo ho cho maddo hi loi na ding in dimana bol vien chutia kilom lo ta na chatlo mi vo pa le apan na organization hon nidan som sagi le ni songa aung ki su thing ding nga ya hi izem ti aung ki su thing lo wa hi le ki phin na za chum chum ka bol ding hi tin phongdo vin hi chule chuchi kiloi khom na hon ase be na wachan dale mol chunga lamthla koi ma pon dale mol sanga lin zo koi ma pon mon nei lo mi hlam ho chunga khan sit na na sata a ki do dal jing ding chule thuwa di a bol do hi na dinga pangkhom jing ding khi ve tin zong a phongdo vin hi Kukite gamsung Songpi Chandel le Tinopal district sunga kunin security force on galman cha Meithal som gil sagi to mechang som nga le sagi anamando vinahi intelligence so akuna thugu akimu do dungzuya Manipur police on chuchi galman cha kisel hot so agamat do hidanin Manipur police headquarters in phongdo vinahi security force on galman cha amat do haucho M16 rifle khat MA1 rifle khat Insas rifle khat 9mm FGC Mark II khat 303 rifle ni carbine khat single barrel za chum chum agoma som thum le sagi double barrel khat pistol za chum chum agoma som le khat le thot thum pumpi som ni legit grenade som ni le ni assorted ammunition me chang chang som thum to redo set som ni le thum redo set charger ni le bulletproof BP plate ni anamad do hi Sule Manipur police on mipi ho hinga tepna le het sa an bolovin galman cha kisel namun he hon akin IP pen police station hinga report opol chi ning win zong Manipur police on tepna le het sa an bolovin hi September ni sim som leget zan hi Thursday ni thalang zanung nidan ge le minute som lilenga velchan Imphal East district hupsung porompat muna yu ko beng maila achun melhet lo kharin meithei nu pi khat chemin an sun li na hi Thina tonu chu amin nawroi jam silla elais tondon khurai thodam leikai khumi hi Manipur police on chuchi nu pinu ki thana chungchanga chun police case an ji lu devien sule forensic science son khulchilna ananei win hi National People's Party NPP General Secretary Dr. Lorhoes Fozein NPF akona haina pia National People's Party NPP abel nungin NPF party ho alung phamol he jing vien XMP Dr. Lorho S. Fozein NPF party min sit na dinga kamsing phabep man thla cho NPF phone lung phat mo piu vin hi XMP Dr. Lorho in seina NPF party hi zadang namdang ho adingin mun ong pon hichi party sunga hin kilaila ana aumetia an phondo cho NPF phone zada le jing o hi NPF party in thulu na ha sata an kila a koima het kha lo be khat Lok Sabha candidate dinga sang ni le som ko kuman kitung do a party in panasata an kila anunga Dr. Lorho che vote sang ta apuma MP na kaido hibo vien Member of Parliament MP akai do na ding chun
Naga People's Front NPF in zalenam zo silung anaki holin Naga ho bo hilovin zadang namdang ho hingin zong NPF party in panasata anakila hitin zong NPF headquarter Kohima hon hin pongdo vinahi Naga People's Front NPF in Manipur State Songa Division Guba Kinayen Senapati Ukrul Tamenglong Chandel Sisi Purle Sadar Hill Sahin Sisi Purle Sadar Hill Si Kuki ho chen nagam sungahin Office bearer zong kuki ho zing bo tawang an hiwien Sadar Hills gam kai songa NPF president dingen Mr. Chongloin tam ni anapon Abanin thangboy haukibin tam khat anapon Sule Sipu haukibin Manipur State Unit NPF Vice President tam thuman po hitin zong NPF General Headquarter in Pongdo Vinahi Naga People's Front NPF in Zalenam Zosi Aki Hupto Kilhonchun Achi sa sang nile som nilili kuma Member of Parliament MP election chun Meithal hole Muslim ho vote sang som saki valcho NPF candidate in amuna hitin zong NPF hon Pongdo Vinahi ex-MP Dr. Lord Hoesin Member of Parliament MP akaina dinga anahlengdo ho koi ahiu cho hedinga lom hin chuti akilom lota thu asei sanga chutabang ho cho aheda phazo hitin NPF party hon anapongdo Vinahi September ni sim somlegit jani Thursday ni khuchon Kangpopi district New Kitilman bi police station hopsong aigizang vela akon security force on Meithal ball action rifle li 9mm pistol ni le magazine ni sule 12 bore meichang changa namando Vinahi sule security force on New Kitilman bi police station hopsong gamda area le esmongoi vela akonin zong ball action rifle thum 9mm pistol thum to magazine thum 12 bore meichang chang li to blank cartridge nga anamando vin sukile Kangpopi district Monbung range akonin zong security force on single barrel di anamando vin hitin Manipur Police Department hon ahin pongdo Vinahi Kangleipa kanba loop KKL hon jani Thursday ni khuchon Imphal khopia kipina na boluvin National Highway ya Meithal holam thla dio akiza ada cho lado loye hinadingin dimana na boluvin hi chule mipi kipina bol hon aseina wachon National Highway aki khata aji hin vanlenga lamthla tailo Meithal ho adinga lampidang umlo hitan chuti ji chun vanleng to man ho kim sa hinadingin ngi anzonga na boluvin hi National Highway chu Manipur State sunga cheng mipi ho zosi adinga kin sona lampi lifeline khat hi ji chun Meithal ho lamthla diu chutia ki kha cho ki chum bol na lin ta khat hi tin zong Meithal ho na phongdo Vinahi chutia ki phinna bol ho Meithal ho an ki zor vin Manipur High Court complex san an ki zor vin National Highway ho hondo hinadinga Manipur High Court in zong pan hin la na ding vin nge na bolu Vinahi Manipur government in order khat an sodo vin ngamlego zu na ding chungchang thu hole ngamlego registration bol na ding chungchanga danle mol sim ho hin phongdo vin chuchi thupi dung zuya ngamlego zu ding cho ding cho thil ha sama ma jing khat sodo hitai ngamlego chanom hon concerned deputy commissioner hinga government inform sim ho mangcha a phalna thu masadingo application pi ludingo angai cha poimo lekha ho pen card Aadhaar card income certificate permanent resident certificate gamlego choding agot lekha ho chule zu pale choding pa limla ho passport photo hole police verification ho pilu thadingo chuchi application cho concern dcn land resource department hinga athot do ding chuchi department hon wholesale na neiwa registration bol na dinga recommendable dingo chule inmun man hole lo mun man ho chule gamman ho dangka lakni chunglang ho zo si cho benga kona account transfer a gamman ho chu Kipodoh dio case a Kipodoh loadingo sell deduction gamman cho bank account through a Kipodoh dio hitin Manipur government in order so do ta Vinahi Manipur University hon janhi September ni sim somnege ni khuchon MBBS result and so do vin kuki chapa mi kule kuki chanu mi git ho agoma mi somle sagi hon thim vietnam na bolu cho abon chawin ana lothingo Vinahi MBBS a lothina nei ho ta chapa ta chanu ho cho thanglin ma haukip Elizabeth ning piling lupheng kam Nelson Sithlo letgin thangbai te em chingmuan thinglal sang kip gen ning nei ching haukip seigo ven kip gen chingnai nem ti tun haulian zo
yếu ni ki kim nei thim ching hoi lun ching mon vung thong kho tin thang kip gen lam khoi hau kip el thang min lal hau kip le lin gen hau sing sit ho loi hiu vi thu so chan hen ki chai tai thu so ngai ho zo si na bon chaw vi ni ko pha